Se formaruil tātou tanu le nei foi wha o popongo telefou mai Samoa, ele o ngā tatono le nei vai yaso si mai ele whaafonga. Au toi wha amatu wai nisio se le nio polo keti o le miliona tā lai nisio i tū malo, ele vai yaso le nei. Le fionga lang aia ti atu au te funga, e yaisu i tuai o le komiti whaafoe le polo keti, le ua ave e seina mai le komiti, ona oni mafua anga. O le mea fo insa kupu kai mi ngai le amakamai ngau lo uru fale mai. Sa fe kuku nga ia, o isi e o mai fongo, o isi e fiwa e baku fasa longo le aso le amar kai mi ele ai. Ngolu winga, wale a koa le fongo. A ola kai mi fo ia koe o mai fo ile wa ese manga. Le ala konga nga o manga kuai. Fa kumauroko mikile. Abe ese loa ia sui sa iai. Ya ba ela ko si sil mai foi ngofi. Ba foi ngofi ya. E peol menga ala nga kele ngale a wai fongo. Ni ai mai foi kali mai ese foi ola ko finga ngalo e po loka ile faso. Mai o le komiti phone fai loelang aia. Lua minska. Yo CEO ole. Le map male. Kanga duenga. Ba male makanga. Si banga le fionga minska ku pe ma ungi pawal o sui tuai wa ave sea e au fiele fionga la auli le wote polante va fosi schmidt le fionga mulipola na rosa ale molio o fa pe foi me le fionga to e lupe po muli nuku o ne semo mai ole moli mau le fionga langa aia ile nei swinga fo ya molo ku se fie il kaimini pe on suia le steering committee mo kele mabea walanga sa ku ngai fo nga kai mi ngole kelo fo ia sa nganga pinga ngalo e fela po e ave ma me ngo ki aile fa maku kai mi nge nga wo ko silsile ile un fa ngo fie ko e mande le ise me ko fo lo kai faso le fionga le minister bloquete miliona ta la le fionga lang aia ti atu au te funga. O wha watu le whamase nonga le tangi le company wa alele le Samoa Airways e whaasanga se whaasala launga na whaia se li i a Mau Hunt e tua i ai le company wa alele pe o na sauno le Pulisilia le company wa alele o se whaasala launga po se tua inga matu ia e whaapea sa iei se whainga malanga le wa alele le Samoa Airways mai Amerika Samoa na au mai ai se pusa maliu e le o i ai se maliu te tonu ai o se uto whala au whaasaina na au mai iai. Mai ua tali mai iai le kompani wa lele se pepo whaamtalanga e le au whaasalalau na ia manino ai le mata opo e matua le whaavai atua inga wa whaia e lea lii e tau leangai nai le kompani wa lele le atunu. E le fui pepo whaamtalanga o loo whaamanino e le whaatauteia leo whainga malanga i atunu e lua e ta iala matula fono e ngā luluei o fisa o malanga o Samoa ma Amerika Samoa. Mai o le silsila al company wa lele o itu ai ngā whaasala launga whaapenei e a whai nei le tau le leia o le company malana au au nanga mai te tau loa o na whaasa o le whamasi nonga e le i lewa atu fo i le tausanga taruai na whaasala lauina i fo i le tamaya Mau Hunt sa isi fo i whaasala launga e le sao e whaapea ua maliu se tamaitia onga na whaoli mai ei nisi fo i tamaitia onga e le whale whataripasi ia pia e le iai nisi na whesoa swania ne iai e la vea ina lona soi fua. O le vea se neina amata sue ei le alo le atunu ue se fulu lima tausanga le matua mai leo fiu ango san lolonga o loo tua ia i le susunu ino ni vaa whaangota se tolu sa taula i le wafu i san lolonga. I le mai ai o ilo ilonga o le mata opu, ma o whaase e tuai i le whaamasi nonga i tua sivi, e wha wai le sue ino lana mata opu. E le i mana tua e lea li i le matua o na tausanga ina ufasilingi e le whaamasino, ai nei atali, o ia e vasenga whae lea onga tūlanga lua a le fio anga o salulonga. I mōli mau mai le tua leo leo, na o lato whaamtalei nei ata na maua i lungo me poe ata le whale engal DMC lungo le wafu, e le i lewa no so ese mai le waa le alo le atunu, ai wa ia loa le amata on sa saho le afi mai le waa,
maso solo atu ai isi vaa e lua. O ia vaa e umia company vaa le Deep Fishing Limited. Peitai na se ia se mai al pulengo wafu mai le company ia vaa. Ono o le le mawhai on tutongi atu tupe sa te tau ono la tu tutongia. O le aso se fulma le iwa le maasina fau e tu e wha awa waila na mata opu i tu a sivi. Ma o le hawa noa le tu ina tuaila na tali te te e po o le ioe e tua inga o lo wha sanga ia te ia. E o mai le so e le imawa lava e le fionga a le sa ave ma Minister of So ta inga ma wha amtalanga wha teknolosi le fionga toi lupe po mulinuku on semo ia mafua anga le fionga le tiktai o le atunu na afua i ona wha amalolo o ia mai lona to finga. E uisa ieilu na finangalo le teimi wasola e tu inatu le mata opu nei tala no ina ma au mai se tali mai le whaamasi nonga. Peitai, wata atia mo se teimi tala whea ngai. E ui o lo ia si la fia, o lo i le fionga le pāle mia le malusi anga e na te tō fia ma whaamalolo wai se Minister. Peitai o lana ia te tau e te tau una ia fesilingi ai le whaamani nonga o so o se mata opu wa afia le whaati nonga o na tiute. Ai o le tali na tu ina mai le fionga le pāle mia le whailo inga malau tu stala e leo to iaiso na whaatua tuanga i Minister e to whao le kāpeneta le na afuai o na ia whaamalolo ina. O tala fauia mai Samoa, whaamanuia le tuai fōwhanga ni aso si o tātou tunu, whaasoi foia.